أعوذ بالله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. تابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي عربا سوية إجريا باكلة أني بيناني إجريا باكلة أني كمناني أني بيناني أني وورو. شهر ربيع الآخر نينيا هجرة سانكالون نانينا بسوين يوم مغنائي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو تانا بسوين يوم مغا أني سباناي أمبي دورة بغو مسجد رجاق أمبو كونو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko minna na ka danteme mogo nyumaw ka kaburin bonyalila obe mogo nyumaw ka kaburu labaka ke boli de na be bato ni hadisa min kalana anka darasu temenye anya hadisa yin sarahu wakati yansoro hadisayin sarahu kononana anjora yoromi hadisayin sarahu la almunasabatu lilbab ni hadisa la nyini mimba la nimbabula munasaba anna اتقاج المساجد عليها وإشراجها خلوء فيها ni hadisai ndoku bondaina hikima ya ni adoku nye bondaina minye hadisai nyaira ko kamishirun jo kaburuka anika kaburu ka lampa umenaka dantemede do kaburula dantemede do kaburu bonyalila kamishiri jo kaburu ka lampa mene kaburu la dantemede do kaburu ka kola faywaddi ba'da dhalika la ibadatiha bonin danteme min fulani nye danteme in kofe abe mogo wele kata munna kaburu imbatoli danteme mbe mogo wele kata kaburu imbatoli ma wode ya to ya hadisa indo bonda inkono. مسائلة ما هي صلة بين جملة الأولى جائرة القبور والجملة الثانية المتخذين عليها المساجد والسروج. نيجي مسائل تغنيغنيا جمانبه جملة فلوي أني جملة فلاناي تغنيغنيا جمانبو نيغنشي مانا كما فلوني كما فلانا tugu nyogonya jumambu no nyogonche kuma fole jumae jairatul qubur muso dangalendo muso munumbe kaburu jiara ninye kuma fole wal jumlatu saniyati al muttakhidina alayha al masajid wa surja kuma fulana ani mununye mishidu mina kaburu mina ku ke mishiru ye kallampa mene kaburu la nin jumla fula tugu nyogonya jumambu no nyogonche sillatu bainahuma jahiratu tugu nyogonya mumbu no nyogonche
وبانغالين دو ويجمع هي أن المرأة مصفولة لرقة آتفتها مصوكا هنا كمشي وقلة تمييزها مصوكا تليا كفيهم بنيونا كدغو ودأ في صبرها مصوكا سبالي فنا الله فلندو وربما تعبد أصحاب القبور أكتا muso be kaburu tigu batu ta'atufa ala sahibil qabr nabe hinna kaburu tigina akacha muso be kaburu batu na hinna lembe kaburu tigina wali haja ninde koso qaranaha bil muttaqina alayha al masajid wa surja ninde koso jairatul quburi ni chide nye kam misire mina kaburu la ni ka kaburu mene ni lampawnye wodiato chide nyo otugo jairatin alquburina pasa kacha ni muso tora kata kaburu sola ko beta kaburu jiara ale ka few mbonyo gona akadogo aka hinna kabbo kosobe aka sabari la fulendo kaburu jiara imbeke abese kake sababu ni muso tara kaburu jiara kaburu tigi hinna bese ka muso inta abe kaburu tigi mbato wodiato nintugurala na ko ani munum be kaburu mina ka ke misire ani kallampau minala wa hal yadkhul fi ittiqaji suruji ala al maghabir ma law udiya fiha masabih kahraba li inaratiha no shamin ko rahimahullah yala abedo kaburu meneni la wa kallampam mene kaburu la yala bodo konoba nanye kurando kaburu sola ka kurando kaburu sola pour ka yelendi kaburu soma yala obedo akonowa obedo chiden ka balle konowa al jawabu ako jabu yeminye amma fil bawatin allati la yahtazu an-nasu ilayha amma fil mawatin allati la yahtazu an-nasu ilayha ako kaburu so yoromi nim mogote hatagiya o yoroma mogo hataglente kaburu so yorominna كما لو كانت المقبرة واشئة مثال أن يسر كبر يروالندو كبر يكن بعد يروالندو وفيها موضع قد انتهى الناس من دفن فيه يرودو به هذا ما دون كسودون دا نكرا ويرودي يرو انتوي كنده كتا فلا حاجة إلى إسراجه يرو من يكنه كتا نمغو كاكاو وسودو مسي ويروما حاجته كو أنكا ويرو منه hari nama ewa kurambira uyorola lampambila uyorola mugo makote yoron minna kaburu soina fala yusraju lampanteke uyorola amma al-mawdu alladhi yuqbaru fihi fayusraju ma hawlahu faqad yuqalu bijawajihi amma kaburu yoromi ni mugo hataglembo yorola ni suude bedo uyorola mugo bese ka fo ko adagara anka kurando o yorola puru mo hataglembo yorola ube sudoye li'annaha la tusradu bil layl pasiko o yoro sufela fanala o yoro intemene la tusradu illa bil layl pasiko o yoro ni minni mo makobe yoro mina ni sube doye o yoro ni fanal lampante mene fo sufela pasiko telefela la mo te hatagiya kata lampante mene o yoro la fo sufela فليس في ذلك ما يدل على تاجم القبر دونك قبر باتولين فينتو ولا ميمبي قبر باتولين قبر بونياليرا ناتم من نسوفلاته فينتو ولا ميمبي قبر بونياليرا بل اتخذ لإسراج لحاجتي من او قبر منني او قبر منانا او يورو منانا كو منه حاجو دي كوسو نيني aye mun fo jabu folola na bena nin kuma sahalen fo walakin nako alladhi nara me ko ulube min koniye annahu yanbaghi liman mutlaqa li asbab al atiyati ko abbalile no kuran kana do kaburu sola chogo bere sababu do kama ko ulu koni be minye kuran kana do kaburu la chogo shi shaw salu fawjani fana beninde ka hari nu ya afo
ko ewa kuran ka do kaburu la komi sufela la sudo dibibe ako kuran kana do kaburu la ciden ka hadisa ko sa ko kaburu mallampan kana mene kaburu la donc ako kuran kana do kaburu sola donc binon seminu mi yere tumame akoni mugo makobe yoro minna ka kuran ke yoro la sufela la ni sudo makoba la tilefela la uta mene akoni mugo min ko o be mugo be do be se ko be la daga mi ako yera lebe minye akana kede pew sababu damaro kama tumame ako ale minye kuran kana do kaburu sola yelen kana do kaburu sola chogo bede sababu damaro koso annahu laysa hunaka daruratu sababu folo darurate ko kaburu so kamene kele asani fulana anna an-nasa ija wajadu darurata lidhalika ni mogon ye darura soro katoma ko fo ni yoroni anka yelende sorambe sudonda fa indahum sayaratu mobilu bubolo yumkinu abesaka ke an yukhidu al anwara allati fiha abesaka donc noro milembe faru mumbe ewa mobilu wala uko faru nunu mene kunyesi yoroma ويتبين لهم الأمر كوبي بانجي ويه ولا نو يموبلو فارو منه وبيه ليسرو ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم بو أبسك كفنا وبسك تروسيتا ويرين نوفي كتا وبيبين لامبانتا ويرين نوفي كتا كبرو سولا نو سوفلا ديرو نو مكوبي دبيبي سوفلا روبافي كايوا سوميندو إمانا ياسرو كموبلو بوبولو كموبلو فارو منه uka yelen soro ka su doinke ube unil lampon katu yeren nofe su donna ni su don banna unu kan lampon be shagi asalisu sabana annahu ya futiha haja libabu nanyen nin dayin yele fa inna sara sayantashu fi qulubin nasi ko jugu be yuruwa mo duskun kono katade nanyen nin dayele ko kaburu so kuranka ke ola ku mene ka yelenke ko jugu be yuruwa hada madun duskun kono katade wala yumkinu dabutuhu fi ma badu bo antiseka dankala okofe dantiseka shigala okofe falaw faradina misa nanye ake annahum jalu li ida'ata ba'da salati al-fajr wa dafanu al-mayt nanya ke misalin uye ewa lampawun ke kaburu la fajri kofe uye su sutura faman alladhi yatawalla qafala hadhihi al-ida'ati donc ewa jombe ufaga nanya ke misali la fajri kofe uye lampa munu noro munu be kaburu la uyu mene ka su sutura len kofe utara jombe kuran nunu fagay kuran mene nembe se ka to tile mume kaburu sowla udonno hadisa en kono buma do hadisa en kono udonno hadisa en kono donc ako al jawabu al jawabu qad tutraku mana fajri ko fe nu yesudo kuran menenen to raye jombu faqa jabu be ke munye qad tutraku kuran nunu menenen be se katoy summa yabqa ka annahu muttaqijun alaiha suruju kuran nunu menenen be se katoy kaburu so be ke komi kaburu minana kallampa minen menenen be toy falladhi nara ako ulube minye annahu yumnau nihayya ka kuran ko ni do kaburula mugo balo o ma de pew kuran ka do kaburula balili ka kewde ma pew amma ja kana fil maqbaratan hujratun me ako kaburu so na yasru sodo de dilalembe kaburu so ina yudaw fiha labinu wa nahawhu so min nube biriku bila kono comme kaburu so chama min jora ube chogo mi sisa ube so dila kaburu so dala biriku be bila kono anulu na nyogonawu ewa kaburu semina umbe mina kono pele uni daba uni fe umbe mina kono ani palaw fala basa bida'atiha bashi tala osoyi lampanka ke menenka ke kuranka ke osoyin kono li'annaha ba'idatu anil quburi parce que osoyin kaja kaburu sola ado yerebe kaburu so kene made soyin kaja kaburu la
والإداءة داخلة لا تساهد بو كرامي بو أسوين فنا كونو كرامي بسوين كونو دي مغوتا يكنما فهذا نرجو ألا يكون به باسو بو أكون نينكوني وباجي باشي تولا kaburu so min be dila kaburu so la kabiriku birai ona nyogona ka kurando osoyin kono uba ye bashi tola uba jigi bashi tola me kaburu so yin koni kuran kana ke wolula de wal muhim ako fe wa muhimu ye munye lanyine munye dro anna wasaila sirik yajibu lil insani an yabta'ida anha ibtiadan ajiman akol lanyine munye dro fengo fenye mushrikiya sirade mogo ki yere mabo made maboli min kabbo kosobe mushrikiya siraye fengo fenye hada maden kana gerewla o gerela do dro iki yere mabo made maboli min ni akabbo kosobe la nyini ye ode mushrikiya sirabe wala yuqaddira li jamani alladhi huwa fihi al'ana e kana jate min be wakati min nadro ka fonni ko sugun a nunu na nyogona mogote nunu jate mina kaburu meneli ay ebe wakati mina kana jate mina odorona le bal yuqaddira lil azman al ba'idati wakati jamunun bena ulude jate mina ebe wakati minna kana jate mina wala wakati jamunun bena jate mina odela fal masailatu laysat hayyinatu ko inte ko noye koy mushrikiyai kointe konogoye koy ebe wakati min dorola kano jate mina de wakati jamunun bena ulude jate mina nin ko sugula donc wala mbalma nya famuya no semino ya fo chome anko Cheikh Sal Fawzan Fawyon ka fatawo bode ka minye kaburu so ni ewa bagawumbe yala kono burusuro komi dugubaka kaburu so be chogome ka kogol lamini kaburu so yorela atangali koso mogo jugu kana to ka doa kono ube bagaw kana to ka yala kono bashi tola ka kogo yori kaburu sola ka portukala bashi tola bo kaso fana jo kaburu so kene manala biriku be bila yoromi ube ewa kaburu shemina ube bila so min fana kono bashi tola ewa ka kurando osoyin kono ni kurain te bo kenema bashi tola o famura me minye kaburu soyin koni yereye lampan kana do yoro la mo kana kurado kaburu sola kuran koni kana do kaburu sola ka bo mene no seminu yemmin fo natara kaburu sola ni mobilu faru be se ka mine sufelala ka kaburu ye abe faru mene ube ani toresu beta yire nofe ube fawjani be kodo fo ube ni hari ni aye kuran kala ampulu kana to ala ampulu dewa do yoro be toy sunfelala ni mogo min tara ewa sudo be ka ampuru ta ka sora kono ka sudonke ni ewa sudon bana drobe ampuru bo kono ale fana ni fo ka fatawa dola mebne semino yemmin fo ni hayiyan akana kede ode kisilendo kuran ko ni kanado kaburu solo e chokosi imma anaka moto munum beta ni sufela de aye moto faru ayu mene aka kaburushe aka susupura a ube ni mobile do aye mobile faru mene ke nyeshe kaburushe nauna barakela uma a ube ani trosu kata ayere nofe me la ewa minye ewa kuran kana do kaburu sola abeta do hari nama ke au ka wakati jannato abese kata do hadisa yunkono mogo bakene kaburu bonyali donc ni yoroni aka kolosi janko alhamdulillah dugu yunfule su yere te do kaburu sola su fela la yere ute so yere ni su kata kaburu sola amma ko be ewa qur'an wala kaburu so nunu qur'an manka ka kula balili de kanka ke qur'an kana do kaburu sola chogobe o de kanyi wa fil hadith abe hadisain kono ma yadullu ala tahrimi ziyarati nisa'i lil qubur dalula be hadisain kono nimba yaranna kwa haramu yaram musokata kaburu ziyara wa annaha min kaba'ir junub aw musokata kaburu sola ko tara ziyara ke junubu bado fana wal ulama aqtalafu fi zalika ala salasati aqwal muso fana kata kaburu ziyara doni kibawu yenyogon so sala kuma saba aka sarahu konona na kuma beke naniye
doni ke ka kuma nani de bala muso kata kaburu jara mais abe sahale nyemunye haramu al qawl al awwal doni ke ka kuma folo muso ka kaburu jara la tahrimu jiarati nisai lil qubur muso kata kaburu jara haramu yari doni ke ka kuma folo ni masaila muso kata kaburu jara haramu do bal innaha min kaba'ir junub bal haramu doronte de kabaira junubu de do li haja li hadis ni hadisa qoso al qawlu sani kuma fulana karahatu ziyarati nisa'i lil qubur don ko kuma fulana kum makarhudo muso kata kaburu jara karahatan la tasilu ila tahrim makaru yalim min do ateshe haramu de gerema akonin de muso kata kaburu jara me konin min do ateshe haramuma haja huwa al-mashhur min madhhab ahmad ani ashabihi donc ninde bangalendo ahmad ibn hanbali kam madhhabi kono min minana kabwa to nyogo mamana kalandum li hadith ummu atiata ulu yukaddalila ka hadisa jumaye kom makarudo muso kata kaburu jara me ma haramuya ummu atiaka hadisa nuhina an itibali janaiji wala mu yuajjimu alaina ko cide nya ambali am muson an kana tugu suko kata kaburuka me ama agele yanka ni kuma fulana tiguye makarhudo ateshe haramuma alqawlu salisu kuma sabana tigu muso ka kaburu jara ka kola innaha tajuju ziyaratu nisa'i lil qubur ko adagara muso kata kaburu jara لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبره ولو فنا يقدر لك مني ko ciden temena musomina na tumbe kaburula abake kakashi fa qala laha ittaqillah wasbir ciden ko musoma isiralanye sabari wa qalat lahu musayin ko ilayka anni ako cide farna ntoy fa innaka lam tushiba bimisli musibati masiba minye ne soro nyogona de misoro o nyogona misoro ntoy fa ansarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha tumami muso nyen ninfo cide nya to cide nya bla parce que cide mba do muso inta chogola fendo jueraka faqila laha tumami cide ntara kasokono uko muso imma haja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikoy fuleka kuma injabi mu'mina alaka cide ndo de muso infana tunta do ko cide ndo faja'at ilayhi ta'tajiru muso inna na cide makana nabe aka ujuraira cide na be ujura foke falam yaqbal ujuraha me cide ma muso ka ujurai mina ako cide ni jabi ntido de mene netun tado ko ededo cide maka ujura mina wa qala cide ko inna ma sabru inda sadimatil ula ako sabale wakati tarakida mana cide ko aka sabale minke na ma sabale tumamu ya fo ko cide de do anana ka ujura fo ko shi sale sabalila netun tado ke edo ako ay sabale wakati temena masiba yi soro yoro min masiba yi gosi yoro min sabali bo yoro de mais ni ma se ka sabali o yoro la e yi ka kuma fo e ka ko ke o ko fe sabali la sabari tarakida fa nabi sallallahu alaihi wasallam sahadaha inda al-qabr wala muyaniha an ziyarati ko ci de nyen ni muso yin soro kaburu la ko ama muso yin bale kaburu ziyaralila wa inna ma amara an tattaqiya Allah wa tasbira ko ci de nya mariya kasira la de aka sabali don ni nyu ka dalila fulay fulana ulama sabata fi sahih muslim munun ka daga muso ka kaburu jaro ka dalila fulana min sabatira sahih muslim kono min hadith aisha tawil an ba shi to ka hadisa jando kono wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abu hadisa jain kono kunna bi nyumalaka taruna kishibaka kharaja ila ahli baqi fi al-layl ko ciden bora katab baqi dun kawma sufelala madina ka kaburso wastaghfara lahum wa da lahum ay ala ya fadali alaka uka junubu ya fa ayedwa ukuye wanna jibril atahu fi al-layl wa amarahu ko ewa ciden de nana jibril de nana ciden masufelala
أيتشيد نيامريا فخرج صلى الله عليه وسلم مغتفيا أن عائشة وجار ودا ورجا وشيدن فنا بورا أياد دغو أمباي ستو لك بوكتا كبر سوينا سوفلا دي جبريل دي نانا تشيدن ما كوا كبوا كتا بغي دونكو أكتا دواوكوية تشيدن أيا سورا بامباي ستو دفع أياد دغو كبو أمباي ستو كسوكونو أمباي ستو مبوا كلاما تشيدن تارا كبر سوين جارا كدواوكوية كساقي ثم أخبرها لقبرا تيجين ساقلين كوفي كبو كبر سوين دي أيك كباريا ينفو أمبايشتو يك فقالت أمبايشتو كو ما أقول لهم يا رسول الله وأمبايشتو كو تشيدي ونين فنا إوا سو نفنا كانك منفو سوية قال قولي سلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أوا كو تشيدين كو ما نينا نسوما كبر سوما أفو كشي إوا فولي باوكا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مؤمنون صوت دونكو أنيم إيوا سلامون صوت دونكو ما أنا كبر صوت دونكو منون فليا فولي باوكا مؤمنون سلامون كتا كما لبنا قالوا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور كوتشيدا نيامبا يشتو قوايا لكلا كبر زيارة دعاولا وتعليمه هذا دليل على جواجي ko ni cide nya amba setu lakala kaburu jiara duoma ko ewa akalali min fulani nye ko ni nye delula mbolo ko dagara muso ka kaburu jiara ninte sabana yawa waraitu qawla rabia no semi ko remolla ko alaye kuma nani naye anna jiyarata nisa'i lil qubur sunnatu karijali ko ayyukuma nani naye uluko ko muso kata kaburu jara ko sunna de do ko minni che beta kaburu jara ni sunna do chokomi wuro fana yukadde lake jumaye li qawli sallallahu alaihi wasallam kiden ka kuma ko salaka tanuna kishibaka kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fajuruha fa innaha tajkurukum li akhirat ko kiden kuntu nyaw bali kaburu jara la mesisa ayta kaburu jara kaburu jara ba hakili jigilla qarala wa haja ammu li rijali wan nisaa kun ni nyekuma minye ni nye gorobali de cheni muso bede benina wali anna aisha radhiyallahu anha jarati qabra aqiha awa ko amba aisha to ko aya balimake atara ka balimake ka kaburu jara faqala laha abdullah ibn abi mulaikata tumame ambaye tu tara kabali make ka kaburu jara abdullah ibn abi mulaikata kwama alaysa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qarina han jaratul qubur akwamba tu mayala chide mabalilike an kana takaburu jarawa qalat ambaye tu ko innahu amara biha bada jalika ako okofe chiden kabalili kofe chiden nyamralike ne kaburu jarai wa haja dalilu ala annahum mansuqu bo konni nye dalila kayira ko ciden tunye kaburu jara gorobali mi haramuya ko o tusera kaburu jara daga rabbe ceni musobe aye delila nunu ye me abena wa be jabi kelengele ako wa shahihu alqawl alawwal akon nin kuma nani bela kuma sahalenye minye musoka kaburu jara kola kuma furo indero musoka kaburu jara haramu dedo kabaira junubu dedo ode kuma sahalenye ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى bo nanko kuma foloinde sahalende muso kata kaburu jara haramuro kabaira junuburo awa ambena kuma don nunun jabi delela wore munun foro bena jabi bi anna shariha minha khairu sahih ube jabi chogodi aba jabi chogo ewa jabi chogo folo delela munun delela jele munun nana dalila ewa bangale munun nana musoka kaburu jarala usahalente mana dalila bangale munun nana ka musoka kaburu jarali fo dalila munun bangira hadisa munun ye musoka kaburu jara dagali bange kafo hadisa sahalente afamura uluma saha
وشهيها خير شره أو حديثا منون فنا سهرة كبر جارا مسوكا كبر جارا لا حديثا منون سهرة ولما بانجكم مسو ولو يكبر جارا دفو ميوما مسوكا كبر جارا فوكا بانجي أفهمنا دليلا منون نو بدلو دليلا منون نانا كم مسوكا كبر جارا دكارا إما دليلا من يافوكا جايا كم مسوكا كبر جارا أمسها della munu kan nana ka jeya ko muso ka kaburu jara uluma saha della munu fana sahara uluma bange ka jeya ko muso sembala ko muso be kaburu jara famin jali ka bo delila kono awwala folo dawa nisqi khairu shahihati munun ko hadisan min ko ntu nyaw bali kaburu jara ma me sisa aye kaburu jara ko ciren tunye musau ni cewu bede bali kaburu jarama me tuma me akwaye kaburu jara donc hari musau balilin min tun kera kaburu jara la adagaru yo sisa ko kaburu jaro ka balilin to sera ako munu nyen nin fo ko ewa atosara o ka kaburu jara baliya to sera khairu shahihati ako sahalente li'annaha la tuqbal illa bi saratayn parce que kafon ni hadisa tushira hadusa ka tushiri temina kwa mina hadisa tushiri ni fo sarti folo ta'azzuru li jamu bayna an-nasayn ni hadisa fula nana usbe hadisa fula imbe sahalendo ko kelena bo hadisa nunun te sika faranyogon ka fana ante sika hadisa u faranyogon ka donc hadisa tuseli be nyini o yerebela ni hadisa fula nu u sahara ko dola ante se ka hadisa un fara nyogon ka fana hadisa do ko nin dagara hadisa ko ni madaga donc hadisa fula inte se ka fara nyogon ka pew wala sarti folo mimba ayiranna ko ni hadisa tuse folo ninde nu te sa ka fara nyogon ka nu te se ka fara nyogon ka wali jamu ha huna sahalun wa laysa bi muta'azzari aw kan ni hadisa fula fana fara nyogon ka kuntum qarina haytukum an jaratul fajuruha kanunu fula fara nyogon ka kanu ko jugu li'annahu yumkin an yukhala parce que abesika ke ambafo inna li khitaba fi qawlihi kuntum nahaytukum an jaratul qubur fajuruha ambesika fusisa ko kuma min nana ni ciden ko nto nyaw bali akana ta kaburu jara masisa yu jara li rijal ciden kambe cewde mawla والعلماء دون كبار اختلفوا فيما إذا قوتب الرجال بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا دون كبار ينيغون سوسو ni ala yekume ma ni cide nyekuma mi nyesi chewude ma yala muso be doala ube te doala don kama ka nyogon soso benina wa iza qulna bidughuli nan kum muso be doala wa huwa shehu wode kuma salenya fana ni ci danya kuma dofo ka cewu nyamara naye muso be doala wode kuma sahlen fa inna dughula hunna fi haja alkitab min babi dughul afrad al-amn fi al-umum aw muso donni nin kuma la abe komi jama gurbali ka adodo kodo kono fi al-umum wa yade min babi dughul afrad al-amn fi al-umum kam mo gurbali mo kelen kuta kudo gorobali do kono abeke ode wala haja oka yazuju an yuqassasa ba'du afrad al-amn bi hukmi yukhalifu al-amn wala abedaga bon ni eye ko gorobali do fo sisa abedaga ikam mo do fo o gorobali la kubo o gorobali kono ni gorobali ka kirite uluta komi bambaran kan gila maka nun fo kanye bambaran kan jelenda ni kumana ka kuma doke gorobali yeshe ka beddo akono abese ka ke fana arabu kanna ibese ka mogo do fana fo ko bo gorobali kono obese ka ke wa huna naqulu wala ya ambafo qad qassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam nisa min haja al-hukm donc ambese ka fo sisa kuntu qarina haytukum an jaratul fajuruha cirenye muso kerekera kuboya ayi muso kerekera kuboya min hajal hukum ayu bonin kiri kono
فأمره بجيارة لرجال فقط نتيرين تنيب بالي منك وكفنا يدغا جيارة لك أقل الله نينبه تشو درون لأن النساء فسك موسو أغرجن بالتقسيس من هذا الأموم باللان جائرات فسك ننقرب من فورا موسو بورا ولا ني يرو جمعي ni ciden ko ko muso munun ni alla e ciden ya muso danga munun tara kaburu jara bon ni ciden ko sisan to nyaw bale kaburu jara ma me sisa ita kaburu jara ni te gorobale wa me muso bora la ni hadise ni ciden ko ewa ko ala ka danga be muso ka muso munun be ta kaburu jara donc ciden ko ita kaburu jara le min ke gorobale la muso sentola aye muso bola ni dangali min fora wuluka kaburu jara la أفهمنا وإذا تغني مما يبتل النسقة قوله تغني مما أيران كو حديثين توسلنته لا نرى قول كيدن كما لا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جائرة القبور والمتقين عليها المساجد والسرجة نشيد كيدن كما إنا كو كيدن يمسو دنگا مسو منو متا قبر جارة أني منو بي مسيرو منا كو جو قبرك ani munun be kaburu mene nin fana yoro nin fana ye dalila ka yiranna ko ewa hadisami ko amatuse wa min al malum abe fen kono min donendo anna qawluhu wal muttaqina alaiha al masajid wa surja bon ni ciden ko ani mugo munun be misiri nu ewa nu be ewa kaburu misiri jo kaburu ka nu be lampa mene kaburu la hada yuda annahum mansukh yala mogo be ba min ba yira konni yoro ni fana tusirawa konni ciden ko ewa muso ewa parce que dowde ko lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubur dowde ko tusira inni kharina haytukum jaratu fajuruha do ko tusira ni ode ha aka famu bo o yoro ma tushe hadisa tuselente munna fulo kafon ni hadisa tu selendo sarati fula de bala sarati fulo nan de sira ko fara nyogonka mo nonum be sira ka fara nyogonka amba fodo ni ciden ko ntu nyaw bala kanata kaburu jara me sisa ayatu jara bo jara baliyat tu sira jewde ka kibariyala mama tushe muso ka kibariyala ayo fa mu folo laba bo fulanna min ba yiranna ka fo ciden nye min fo ko ni aw bali akana ta ewa kaburu jara me sisa ayta jara ko ayem muso ka kaburu jara dangali min fo ko o tusere o kumai mun ba yira na tuguni ko ma tuse parce que ko damado de bo hadisa kono abo hadisa kono ciden de muso danga munu nya kaburu jara abo hadisa kono ani munu be misiru jo kabura kono ewa kabura ka ana abo hadisa nani munu be lampa mine kaburu ka yala doni ke baga be ba min ba yira ko minye ka misiru jo kaburu ka ciden tunya fa tuserawa kallampa mine kaburu ka tusera doni ke ba yo fo o ma fo doni ke ba mo fo wali hadisu wahidu bo hadisa kelein fana hadisa la ahda yudayi annahum mansukh mughshite min bayra konni yoronu nunun tusira wali hadisu wahidu hadisa fana kelede fa india'u nasq fi janib minhu duna akhara khairu mustaqim bo mugo ka fo hadisa kelen kono la ko ayoro do tusira ayoro do matuse o be se ka tilewa o te tilewa e ka fo lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairatul qubur cidenye muso ka kaburu muso ka wa dangali min fo kaburu jarara o tusira wal muttaqina alaihi al masajid wa surja me oba nola hadisa kelen kono khairu mustaqim o te se ka tile wala haja ninka yakunu al hadithu muhakkaman khairan mansukhi hadisain mba chogode la matushe hadisa min nana kam muso ka kaburu jara muso ka dangali fo na tara kaburu jala hadisa matushe de abede ni nye foloy anye sarti folo fo puruka hadisa ira ko tushe ranko sarti folo de bala aye folo fo nu te se ka fara nyonka bonni hadisa ube se ka fara nyonka kele bo fulana ilimu bi tarikh namba fo ni hadisa tushe akasoro hadisa fo wakati donendo
ciden ni hadisa in fo tarikhum minna donendo aye hadisa do in fo tarikhum minna donendo bo an nanyo do de bo amba fo sisa ni hadisa folo de fora nin tarikhula o kofe de ni hadisa fora kofe bo min fora nin kofe ale nin tushe wa huna lam ta'lam tarikha bon ni yoro la tarikhu donente ni hadisa fola ciden min fo minye a tarikhu donente لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسك تشيدم ما فو كنت لعنت من جار القبور بل قال كنت نهيتكم حديث فلو نتشيدم ما فو نتو ني اوا كبر جارا كراو دانغا مسيسا دانغا تي كبر جارا كلا كو فورا اكو كنت خري نهيتكم نتو نيا بولو من نتو ني كبر جارا كلا دانغو تو ما فو نتو نيا بالي دي فورا والنهي دون اللان بل لي عليه دنگا كرودي وايدا فإن قوله تغني تشيدن كما كنت نهيتكم كتاب للرجال نا كنت نيو بالي كما ميندو تشوده كما ينسلم بتشوده ايك تشوده كما نيغونا اويه واللان جائرة القبور كتاب للنساء مي ايك كبر جارا كلا منون دنگا فنا o kuma nyesilembe musode ma ye musode kuma nyogonyani oye fala yumkinu hamlu khitabu rijal ala khitabu nisa do atesika ke ko tiden ganye chew ka kuma nyogonya minke an ko ta ko bila muso ka kuma nyogonya inka o tesika ke ija wala fali hadisu la yashihu fihi dawa nisqi ka fo hadisain tu seraf hadisain tu seli fori o tesahade ko ciideñe muso ka ewa kaburu jara dangali min fo ko a tuuselendo kuma sahalentoye o ka faamu an b'a fɛ ka munun ko muso a dagara ka kaburu jara ube makaro an b'a kɛ kulu ka delila de jaabi kelen kelen bon munun ko hadisa in tuusera a ye ulu ka delilaw jaabira tiɲa t'a la a sahalente hadisa in ma tuuse a b'a cogo de la ciideñe muso danga muso min beta kaburu jara o b'a cogo de la ma tuuse donc ulu ka kuma jaabiro ba ma jaabi ulu ka della jaabira wa saniya fulanna al jawabu an hadith al mar'at wa hadith aisha fulanna uye muso min nka hadisa fo munun ko ciideñe muso soro kaburu sola ama bali kaburu jara la ko aka sirala nyeda ka sabali o hadisa jabu ani an ba aisha to ka hadisa in jabu anna al mar'atan lam takhruju li ziyarati qata'a ciideñe muso min soro kaburu so la jaabu ye munye o muso ma bo kaburu so kama few lakinnaha usibati bo muso masiba dore ya soro wa min ijamil musibati alayha lam tatamallak nafsaha litabqa fi baytiha masiba min ye muso soro muso maseka ayiremina akato akaso kono abora atara kaburu so la parce que muso ndende banna den fatulu joyaraka amma se ka yire mina ka sabali ka to aka sokona aboro kata kaburu sona kata den ka kaburula walijalika kharajat wajalati tabukinda liqabri ninde kuso na amma se ka yire mina ka to aka sokono abora atara kashi kaburu sola mimma yadullu ala anna fi qalbiha shay'an ajima lam tatahammaluhu hatta jahabat ila ibniha o ya yira na ka fo ko do tumbe muso indusukun kono ko me amashi akoro fo abora tara adenke ka kaburu sola wajalati tabuki inda qabri akera bake ka kashi kaburi nyoro inda qabrihi abake ka kashi denka kaburula wali haja amaraha sallallahu alaihi wasallam an tasbira ninde koso cide nya murya ko ka sabali li'annahu alima annaha lam takhruju li ziyarati paske cide nyaado musoy mabo jara kama musoy mbora komin kama cide nyo ode do den fatulin ode desra ka ko aduskun kono amma se ka yire mina abora katakashi aka kaburula ode ato cide ko aka sabali aya nyamarani sabali لأنه علم أنها لم تخرج لزيارته بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه صدمة الكبيرات كيدن يادو موسى مبو كبر جارا كمالي نكو من ياسرو كوبا من ياسرو أما شكا ودتا
ودي مسك قوالا فالحديث ولا ني حديثا من فلان ليس سريها بأنها خرجت لجيارتي ني حديثا جيلن تا كونو كوم موسو يمبورا حديثا ما جيا كوم موسو يمبورا كبر جيارة كما حديثا مو جيا وإذا لم يكون شريها ني حديثا مو جيا فلا يمكن أن يعارض الشيء شريه بشيء غير شريه دونك أتبه bo femmin bangalendo femmin nye fem fo ka prepare latige anko balami fenna mimma prepare latige like hadisam min nye prepare latige like hadisam min nye dangali fo muso jiratila dangali o ya prepare latige ka je ya nyede ambese ko oke kombe ni hadisa sagi chogodi mimma muso en ka kaburu jiara prepare latige o tese ka kay donc muso yin fana ka ewa munun ko adagara muso ka kaburu jarube makaro ko parce que chide nyen muso soro kaburu la awa ulu fana ka delila sagira bo ma masaki hadisai ma je ya ko muso intara kaburu jarade ko do de muso in soro masika kwala abora tara kasaden kaburu la chide mbado amma bokata kaburu jara kama chide nyado de deyin ka fatulu de juara kama se ko de ya Allah bokata kasiden ka kaburu la ko sabali donc o fana jabira donc muso in ka ewa hadisa o te se ka ke delile ka muso ka kaburu jara lataga parce que hadisa min nana ka muso ka kaburu jara bali o ya je ya nyede muso ka kaburu jara ka danga kala o te se ka bala mi hadisa la o te se ka hadisa sa ge hadisa min ma ko imbange ama je ya uyere ama kaburu jara ko uye nim fana e kaburu jara de ko ni hadisa ma kaburu jara ko ulu be se ka bala mi nyoko nawa la to muso in fana ka hadisa jabira وأما حديث عائشة أما بايشة حديثة فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء أقول أما بايشة كوتشيدما كبروا جيارة دوهم بموفو فقال قولي السلام عليكم أقول كافو كشبا أوكا فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت جائرة ونكما من فنا فلين يالا نتشيدن أما بايشة لا دنيا kaburu jara duwula la nyine yade ni ambay setu beta yoromi na ka sirat temena kabo kaburu soka ka duwun fowa ube ciren kala nyine na tara kaburu jara de est-ce que ni hadisa fana ye kaburu jara jelende ko ore ato be doni ka baw dobolo ko na ya ciden ya ambay setu la doniya kaburu jara min fule ni nye kaburu jara duwula ko alla nyine te ko kasira dama ko kata kaburu jara de la nyine yede kaburu do be iba soro sira be teme kabu chamanjela ube kaburu so do be ka sira temena na akrefela kaburu so krefela do itemeto ni na sula o chogola do awu info itemeto ro imata jara kama kuma imbeshe ka koye wala kuma imbeshe ka koye nin kuma abeshe ka ke chirenya la dunia aye ambai setu la dunia ni atemena kaburu so la de akanun do awu nunu fo أو إذا خرجت جائرة وبنا بورا كتا كبر جارنا كنين دوكو لا نين جمعي فهو مهتمل حديثين بسكا كوتة فلين بيتا أبسكا كتيرين أمباي سيتو لا دنيا كبر جارة دولا ناتارا كبر جارة كافو أبسكا كتيرين أمباي سيتو لا دنيا كبر جارة دولا أتمتو كبر سو دولا أكافو فليس فيه التشريه بأنها إذا خرجت جائرة وأجيلن تني حديثا فنا كنو kon nan bayi setu bora kata kaburu jara la da kanin do yum fo fana ma jeya ni hadisa in kono wala min al mumkin abesuka ke an yurada bihi jamarrati biha min khairi khuruj li ziyarati abesuka ke ciren kallanyi ne yede ni an bayi setu temena kaburu so min na kasura ma bo kaburu so jara kama ciren kallanyi ne besuka ko aka do yum fo wa ija kana laysa shariha wala na yasru bo kuma yin jelente ni hadisa kono kaburu jarali yin jelente ni hadisa yin fana kono fala yuaridu shariha bo kuma min nana ka muso ka kaburu jara bali ka prepare da ka banganye ni fana te saka bala mo fana la parce que jelente ni kono wa ma filuha ma akhiha radiyallahu anhuma amma an bai setu ka komi nu ya ko tara ka bali make ka kaburu jara fa inna fi'alaha ma akhiha lam tadilla alaiha Abdullah ibn Abi Mulaikata an bai setu tara kominke abalima ke ka kaburu min jara Abdullah ibn Mulaikata madalila keni oyede
بل باللان جائرة القبور. عبد الله بن مليكة عليه الدليل لكن مين أو لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة باللان جائرة القبور. أم باشتو تارا أبالي مكة كبر من جارة. عبد الله بن أبو مليكة أما الدليل لك أم باشتو كبالي كبر جارة مري ني حديثة يده كو تشيدني موسو دانغا موسو من كبر جارة. عبد الله بن أبي مليكة ما الدليل لك نو حديثة يده. وإنما استدل عليها بالنهي عن جارة القبور مطلقا. عبد الله بن أبي مليكة يدليل كان بايستو كده تشيدني بليلا من كتشوغو بكم مغو كنا تكبر جارة أيه أوا دليل كان بايستو كاني أودي مي أما دليل كان بايستو كاني ني كبر أوا موسو كبر جارة دانغاليني لأنه لو استدل عليها بالنهي عن جارة النساء للقبور أو باللان جائرة القبور لكنا ننظر بما تستجيبه نا ياسر من عبد الله بن أبو مليكة نا تنياسر يدل لك أمبا عائشتك كم مسودة تكبر جارة وبي نا تنيدل لك أمبا عائشتك كا إوا أبالي مكين كبر جارة لا ني إوا كبر جارة ني دانغالي كتا مسو كبر جارة لما أنتم بالله مني كده أمبا عائشتك بنا جابي منو يرولا na yasur abdullahi ibn abi mulaikata kallani an bashi to kaburu jarala aya abbali muso de kanata kaburu jara ube aya bali ewa chide nyi muso min beta kaburu jala chide nya tanga na ya tu atunye delila kan bashi to kane ode antum ban bashi to lamede abena abdurrahman abdullahi ibn abi mulaikata jabin munna fa huwa astadalla alayhi bin nahyi an jaratil qubur ayat delila ka kade ko ciidenya ambali kaburu jara balil goromari minnana wa malumu anna an-nahy an jaratil qubur kana amma adunendo balil min fora ciide mbolo kam go bali kaburu jara la o ye gorobali de ceni muso bede bo kono wali haja ninde koso ajabatuhu bin nasikh li ammi ambashatu fana ya abdullah ibn abi mulaikata aya jabi ni tusedi gorobali inde wa qalat innahu qad amara bi jalika ambashatu ko cidenye atunye balile ke kaburu kanata jara me aye nyamarle ke kaburu ka jara aye delawna chokoy abdullah ibn abi mulaikata amad della kan baishitu ka ko cidenye muso bale kaburu jara la ube cidenye muso danga munum bata kaburu jara amad della kan baishitu kan woye alaye delila ke ni ciden ka balile gorobalinde aye chewni muso be bale jara ra yorome ayedde la kan bay setu kan ode bo an bay setu fana yo o wa tuseli gorobali info o yorola ko oho atunye balili ke kaburu jarala me o ko faye nyamarli kenay wana hanu wala an wa in kunna naqulu inna aisha radhiyallahu anha astadallat bil lafzi al umumi bo harin nan ko an bay setu ayedde lilake kaka kaburu jarala daga ni ewa dalila minye dalila gorobali nye fahiya ka khairiha min al ulama am ba shi to be kuma doni ke bako tore fala yu'aradu bi qawliha qawlu rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc am ba shi to ka kuma ateshe ka bala mici den ka kuma la har akasoro am ba shi to ye muso ka kaburu jara dagali am ba shi to ye dalila ke ni tuseli gorobali nyere am ba shi to be kuma doni ke bako tore aleka kuma te suka bali ciden ka hadisa sahalen na aleka kuma te suka ciden ka hadisa sahalen wuli ala annahu uriya annaha qalati no semid ko ka faraka fana wuya mafula ka bo an bashi to bolo ko an bashi to ko lawu sahidatuka ma jurtuka ako abali make ma nin tumbora ikaka fatulin kalama nin tun sera nin tu ewa bora ka janaja kalama mana ika suka salli nin tumboro kalama ne tunte tay jara nin tun serela ika janajala tunte tay jara wa haja dalilu ninye dalila ala annaha radiyallahu anha ko an ba aisha talaka je kabwama kharajati litad'u lahu an ba aisha to bora kata puro kata duwa ke balima kenyede ama bo jara kam ako parce que nin tun serela ika janajala ntete jara donc ni ya irana ko atara duwa de ka jara kote li annaha lam tashhad janajatahu
parce que ama sharia balima ke inka janaja la aka janaja ma sharia la jana amata aka janaja yorola akuna ya suruntun tarai ka janaja ke yorola nteti jara donc o ya yiranna ko atara duawu de kaye parce que amata aka janaja la atara duawu de kaye parce que amata aka janaja la lakin هذه رواية تعانى فيها بعض العلماء من رواية من فلان رواية من نانوكو أمباشي تكون نين تنشير لايكا جناجالا جتدا إجارة وني رواية دوني كبغو يدي فوقالا وقال إنها لا تشيه أن عائشة رضي الله عنها دوني كبغو دوكو ني رواية ننكما مساها كبو أمباشي تبولو لكننا نبقى على رواية الأولى شهيهة nebulu semino ko ambe to irwaye sahale irwaye folenka mi sahalendo ija laysa fiha dalilu ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaqahu parce que dalilatu wala kum musoka ewa irwaye sahale nya jumay lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairatul qubur parce que dalila ma sabati ciden bolo ko tusira ambo toka amba isu ka fem min fulenne nye aywa har nanyo bila ambe to riwaya sahalenka musom min beta kaburu jara cire nya danga aha wa idha fahmiti hiya fala yu'aridu bi qawliha qawlu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idha fahmiti hiya ni amba shetu ye dalila sahalen na ya fahamu fala yu'aridu bi qawliha qawlu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amba shetu ta ka kuma bala mi ciden ka kuma ni an ba shi to yayi riwaya sahalain fahamu ataka kuma balamici dan ka kuma na abe so ci dan ka hadisa inde ma iskalu wa jawabu muskila do ko nyagamile ndo anu jabu fi qawlihi jawaratil qubur hadisa riwaya do nana jawaratil qubur alla yumkinu an yuhmala nahayu ala takrir ziyarati irwaye min nana ko jawaratul qubur yala anta saka ciden ka balili muso ka balili kaburu jarala yala anta saka bilaba muso min beta kaburu jara ka caya ka takana sagike lianna jawarati shiqatul mubalaghati parce que jawarati shiqatul mubalaghati ro yala anta sako bilawa ka fo ciden muso min be kaburu jara takana sagi ciden ode bali mais wakati mo bali hadisa be seka biloka wa al jawabu haja mumkin ako jabu ye munyo be seka kede lakini ja hamalina wala zalika min nanya hadisa bila oka fa inna adana dalalatan al mutlaq jairat ni anyo fanake ka fo cirenye balilin minke muso min be kaburu jiara ke ka chaya de mais muso min be ta wakati de bashitale ka kaburu jalala bon nanye kuma yimbila o fanaka iriwaye min nana na sahale no jairatul qubur abe kuma nyo fana bila abe koni o iriwaye fana anyo fana bila barama kenai iriwaye min nana mutlaka kafo muso dangalendo muso min tara kaburu jara bon nanye shigati mubalaghin tasisa o hadisa fana o anye barake naiwa wala ma barake no hadisa yin وتضعيف جيدل من فلان جوارة من فلان قد يهتمل على كسرة الفاعلين لا على كسرة الفعل جوارة من فلان ni an harin nan ya to shigatu mubaligaka mana muso chama min beta kaburu jara parce que ni muso tara kaburu jara nin tara kaburu jara ube akera groupe tara kaburu jara akera jawarati ube make jawarati akera jawarati shigatu mubaligha bisika ke ka ewa jama jiri ni ke bagawe alla nyini ti keli nye ke bagaw chayali فجوارتي يعني نساء إذا كنا 100 كان فيهن كثيرا ناكو جوارتي نمسو كرام مغو كميسيسا وتارا كبرو جارا نيغون في كارا جوارتي وبما كجوارتي هرنو تراشيا كليد وتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية أو كاكو جيدي كاچايا نيكي بغاو چايا ليه أو أسرو لمبه عربو كاللغة لدي قال تعالى لكم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
ako sigi arjanna so mi ni adaw yeleleundo mais arjanna so ni be do dabe yele sinya kelede mais nu daw be yele mufattahat shigatu mubala ni daw be yele est ce que arjanna daw ni nano be yele ka chaya da daw be yele falamma kanat al abwab kathiratan tumami daw kera da chamanye kana fiha tadyifu odela jidi nana afora kunni daw be yele mana daw chama kelembe yele u farale nyogon ka daw yele la ate komi da kelen yele la ka yele ka chaya ija albabu la yuftahu illa marratan wahida parce que arjanna dabe yele snya kelede wa ida qira'atu kalancho go were nana hatta ija ja'uha futihat fa hiya misluha wa futihati ninko futihati nimbe ne boloya hatta ida ja'uha wa futihati ay neta masida kalare wa futihati ale masida kala shidda bautala ashidda tala hatta ida ja'uha wa futihati fa hiya bimisluha o fana ye o ɲɔgɔnna de futihati a da yɛlɛla a ko o fana ni fɔlɔ in bɛɛ de ye kelen ye mais laɲini nin ye mun ye arabu bɛ se ka kow dɔ fɔ ni cayali ye ni kɛwale ye k'a sɔrɔ kɛbaga tɛ Sulemanu Rahili tuma min b'a fana n y'a fana lamɛn kitabu tawhidi saraw la fana y'o de fɔ a ko jawarati quburi nana shigatu mubala bi kasratil fa'ilina masa muso caman minnu bɛ taa kaburu jiyara a nana n'o de ye mais laɲini tɛ muso min bɛ taa kaburu jiyara ka caya cayali ni nana ni kɛbagaw de cayali ye laɲini ye o de nin tɛ olu ta ye wa mais n ko n delila k'a mɛn Abdulmuhsin Abari ko shigati mubalagal laɲini ye bin nisiba de shigati mubalagal a laɲini ye de muso kana taa kaburu jiyara fewu a ko mun b'o yira na ko fula ko folo hadisa min yɛrɛ nana pour ka o hadisa in de bɛ nin tafsiri jahiratil qubur an b'a n'o hadisa in jahiratil qubur de kɛ kelen ye a kɔrɔ de kana taa kaburu jara fewu kelen a ko filanan kuranna yɛrɛ kɔnɔ kumaw dɔ bɛ na shigatu mubalagha la min nisba de do a ko ala ko kuranna kɔnɔ o ma rabbuka bi jallamin lil abid yala mɔgɔ mo se k'a fɔ ko shigatu mubalagha la bɛ tɔɲali kɛ mais a ta kɛ ka caya de وما كان ربك ولا يجلم ربك مثقال ذرة إن الله لا يجلم مثقال ذرة ala ko ala tem mogo tonya miskala jara hake o ma rabbuka bi jallabi o be se ka ke shigatu mubalagha wala ni siba de do la nyine da ala tem mogo tonya few awa jawaratul qubul fana la nyine wore ni siba de shigatu mubalagha te mogo kana ta kaburu jara few Abdul Muhsin Abadi aya jabi nin cogo de la alhamdulillah ya soro don sigilen ba ka halagala farajihu wala ibn Usaymin ko min ka giri taharimu ziyarati nisa li maqabir ahramu yara musokata kaburu ziyara wa annaha min kaba'ir junub musokata kaburu ziyara fana kabaira junubu de junubu badero unzuru kalama shaykh al-islam ibn Taymiyyah fi majmu' fatawa akon ni ba fi harbi ka prepare latige don aka sabati bolo ka fun muso kata kaburu jara haramu de do shaykhul islam ibn Taymiyyah kan majmu' fatawa jijum muga anin nanina keme saba anin nani keme saba ani binani ani saba akoy kata yoro laji shaykhul islam ibn Taymiyyah kan majmu' fatawa muga jijum muga anin nanina keme saba ni binani saba safaha ta yoro laji donc mbalmo kuma sahalen minye muso kata kaburu jara haramu do kabaira junubu do atebe de muso min mako bi yere la niye silama nyumay ishe mbola kanake mais anka kaburu la jeke juma do ta kaburu so do la jamana in kono iba falen soro muso de la et puis har hijabu te har suturate ado yere beta kaburu do de dilalen do ku ko mi bambale u ben tarumba fo bamuna ambe min de la kasigaka kaburu yere do dilale no be muso de sigilen soro kaburu ka
ado yere hari sutura tula u beta kaburu bogota ube iri min be kaburin kerefe u beta o bulu tige do beta u ka den ko yira kaburu tigila do ko beta u ka garjage ko bila garjage ko yira kaburu tigila do fana beta u ka e wa garjage ko yira la do beta yira la nenin cete be nimbe bala muso de be kaburu so fatew jamana in kono ya ko mali ye doni jamana ne bando doni sugu jumambe maliya sunna alquran wa sunna la fahamu salafu salih o doni koni nyuman ka dogo maliyen boro parce que mugo ko yere qur'ana be min fo ciden kari sabu min fo kala e wa kabbe jamakulu saba in ka famuma e de to ye ko golen tigi jamana in kono ya fo ye dina gele ya sa ko ye dina gele ya ko dina gelen tigu de ko ye dina gele ya ewa bali mugo dobu dambe kata sunna ma be bila muso groupe de nye kata kaburu sola ko ulu beta kaburu sola ka kaburu she ka da kaburu kono ka wuli ko ulu be muso waju ko mugo be da kaburu kono chogo mi ulu be to ira muso wala ulu be muso do fana be bila ko muallimatu abe bila adamuna muso che kata kaburu shene anaka hijabu kata da kaburu kono ka wuli ko alebu waju qur'ana ma e waju hadisa ma e waju kaburu de be waju ayu hadisu ba'da allahi wa ayatihi yu'minuna suratu mursalatul laba fa bi ayi hadis ba'dahu yu'minuna qur'ana kofe ciden ka kuma kofe numa mugo min waju ebe da juman nasa ebe da jumanna donc ambe min fo qur'ana wasira mugo ma wajude qur'ana kolon ciden ka harisa sahle wasira mugo ma wajuwe sarafu salu ka kuma jamakulu sabaka kuma wasira mugo ma wajude nuru ma mugo min waju ite waju fo kata jangule ala kani waju fana muso e kabila nyona muso ce ini ka hijabu ko ebeta ewa uma da u yere damama o fana be filime de kabila rejo sosoka ambali mamuso ambali makambe labanye ni yorode koyi amani ndinga fini ni subrunya resirana alanya foro ni etu sirana alanya beto kasode kono itebo emi nyere bitari yere da kaburu kono kebe mugo waju re masira alanya foro ni ye muso ni sirana alanya beto kaso kono wa qarna fi buyutikunna ala koyi kato kasode kono ni ya e bore kaso kono fo tara kaburu sola wali ini wali chew be saka nyogon soroe ini wali chew be besirala ini wali chew be nyagambe sotoroma on takisi wala e bore ka sokono ko be tamu waju ka kaburu sola kanni ala soso beke e sirana la ye folo ya ire waju folo ka sirala nye folo donc nonu te silamia sariya kono dina cinya wudero ala soso wudero e wa ciren ka danga bika muso tara kaburu ciren ka danga fana tebbi muso tara kaburu jera ciren da danga ciren ka danga bi no fede muso kaburu jara kila kabayra dunubu de do muso aya yere kuro sama jamana in kono munu buddambe kata sunnama nimbebe wulude kam muso bolo fana de sino amba fo munu ma ko bo bolo jigu be sallide bida mo de do ulu muso bu ka sode ulu kam muso ten ko sugula de munu nyu dambe kata sunnama ko muallimatu ko sayda fulana de ulu de ben ko sugula una fara nyogon ka kata walu cew la de jogosoro tola ko ulu be tabana baga tofo una fara nyogon ka wali cew do ni moroku kono ube mogo do da moroku nunu kono hari fini tola una bila nyogon nye ko ulu beta su la je moroku ra puru ka waju ni mbebe jamana in kam muso munu bu dambe kata sunani muallimatu ni shaydama ma fo bede mi a chama ube ni chogola jamana in kono ka ke tonye ko ulu beta bo bana baga tola kata wali cew damallaje bana baga to do be ni mogo to ko hari fini tola kabila nyogo nye ko au beta morokula ko beta su laje su do dalembe yere hari fini tula sutura lente wali muso kabila nyogo nye ko au beta kaburu sola kata iyere da kaburu kono muso ko fana filime ko bila yere sosoka ate sira alanye doni aye sira alanye aka yere makara aka to aka so kono qur'ana ka wula wasa ciden ka salihun ka aula wasa salafu salihu sebo tabinau ulube wajulu kuma munun fo ka wula wasa no ma mugo min la wasa ni sabama mugo min la wasa la kani waju subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk